Reka nongere mbahe ikaze mwebwe mudukurikiye muri hirya no hino mu ntara zigiye zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Ntibagiwe abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu, mbabwira ngo mukomeze kugenda mugubwa neza. Nje ndi kwizera Samuel, channel nta yindi ni SMED TV. SMED TV. Guhera uyu munsi imidite ntago bikiri ikibazo ku nzu zacu, kuko hano haje umupeteri wa mbere muri East Africa. Hirya no hino muri bino bihugu bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba baramuzi. Yakoze ibikorwa byinshi cyane ku buryo amazu menshi yagiye agusigira, na nubwo baracyamwirahira bavuga ati haragahoraho kwizera Samuel wadusenyeye inzu. Reka rero nongere mbahe ikaze mu kiganiro cyacu nk'uko bisanzwe, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye iyo hirya no hino. Tugiye kugaruka rero ku ntambara irimo kuba hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, aho umusirikare ukomeye cyane wo mu Burusiya we yamaze kwitaba Imana. Ese Putin aramanika amaboko cyangwa aremera akomeze arwane ahatane? Sinzi rero wowe uko uri kugenda ubibona. Intambara irimo irakomeza ijya mbere, irimo irakomeza gukara cyane, aho uruganda rutunganya intwaro kirimbuzi narwo rwamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Birimo bigenda bigaragara, biravugwa ndetse biranagaragara ku mafoto n'amavideo agiye atandukanye. Rero ni byinshi cyane birimo bigenda biba hirya hara kuri kara gace, barimo bagenda bahunga bari mu gihugu cya Ukraine hagati mu ruramurwa. Hari abari barimo barabuze uko bahunga, turimo tugenda tuganira batubwira ko barimo bahunga, barimo babonye uburyo. Rero ni byinshi cyane birimo bigenda bitangazwa n'imbuga nkoranyambaga, birimo bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aho intambara ikomeje kugenda ijya mbere, aho bamaze gufata imijyi igiye itandukanye. Ariko kandi bigaragara neza yuko Putin ashobora kuza kumanika amaboko cyangwa se agakomeza akarwana, aho yamaze gufungirwa ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, byaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amakonti agiye atandukanye. Rero reka nkomeze mbahe ikaze aho mukomeza kugenda mudukurikira kuri SMED TV ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mukomeza kugenda mukura amakuru atandukanye meza kandi yuzoje ubuziranenge.